Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Watla ka National Games kan salong hadu usnem arajar arpunyo. Henry ka sarkar jela kalapan krek syai-syai ban pediang ya kani kalumpung yelek kai ke bahe hagari India. Haka jingi keren bat kilat pathai kubor, haka pratarik ukla lengkot arajar arpusan, Menteri ke sarkar jela ubakmi ya katanat Sports and Youth Affairs, ubak Shaklir Wardri. Ulaya tu bahaka arpau tarik unok pra arajar arpusau. Ulalej banya kendu ya Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansuk Mandaviya ban pensengau haka bayadai bat ke jingpen kre ya kani kalumpung yelek kai. Syusyu ula ong ru bakum bakalong menta, ki jaka yelek kai kila don lepa ki babiang. Bat kin don ru ki ba ondang snat mai ha New Shillong, bat nak benta ki katto kat ni ki jing yelek kai ki bemla ban pelong haga ni ke jela. On sa pelong ru wat haga jela Assam. Au arpu terik jumbo banai Desember nak liang ke jonga ngalayo banyak kendu ya Menteri beripek jongka Youth Affairs and Sports jongka sarkar peden. Buat haka jenis kendu ngalayo banyak keren ki bebun ki jong kam haka bede ke sports. Buat haka juga por nak liang ke jungi kumka government. Ngalayo ya ka bangin ai officially ya ka letter nak benta ban host ya ka National Games host nem anjar arpunyo ni ko jala jungi. Haka bede berki infrastructure lada pipek haka jenis show meeting berke department ngipek ngila long ki belabiang lada ngipek ya ka indoor ngila long bahaya bang ke JN Stadium bahasa di hang tua di JN Stadium ke indoor complex ke bini dang sna min sedon ya ka swimming complex hapo New Shillong min sedon kembakitip ki babun bahaki artificial turf ke benila beni ki babun ki natural turf ya benila min beni mentang de nangit scam hak bayday berka infrastructure nginum don kanu ke jingduna hot let's say don iwe na atli discipline ya ka bangi lada di bangi yo ya ka bangi host let's say iwe na atli discipline ni hapan pelong kabar suka state ke jungi ta ko asam andre ibaboni ki disiplin ngin la bangin pelong be hang po jela jungi ki disiplin haduk mentangi hab bangin finalize ya ke eka proposal ka bangi hab bangin pa mong kani kadang de ke initial stage ya ka bangi dang yo ya ka bangin item ke city bangin host ke National Games te halor kani ngin sepha pat ki proposal ke jungi ya ke disiplin ke video disiplin but ki disiplin hi ke bangin host ki bala don apa ka Indian Olympic Association ki bala fili pila da pipek kawai nakaransan kebabiang do ulang ke Meghalaya Games namun tadi kena jungi Andrei nasutu syai batang nak Meghalaya Games ban adu ke National Games pengin job bro kadang dia ke bae te kumtangi kermen bakat sin bengiyo ya ka acceptance letter bangin yo bangin host ke National Games ni ke department ni adon ki plan ya ka bangi haben skip lakin ki arsenal lesnam ki benangsa nak mentabat penkret ya ki kena la belum ki kena la belum ki infrastructure na or kiliang ya ka bangin penkret ki kena ki jungi ru ki yo bikin shot medal hagan ke National Games district ni haban pek lada ki don ki discipline ki bangi hab bangin pelong skiwe ki district ni haban pelong andre ya katang kan sedon ke komiti ya ka bangin sepek banyak bayi kenu ke disiplin ke ya hab ka bangin le la kalong bangin le Shillong la ni Shillong la ni ki district ru ndai ka jing angno di kalong ba baro ki district ni yo benta te kum ong ip arsnem kan diga board kan kan diga kam ko besuk resin bangilat mu ya ka babahan kan ta ka jelai baro ko kam tam kan ta ki kun sam lagi jumi ki ba ye ke sports te niru minyai tristom na ko menta ban penbet biang lut na dong sedong na daga dengan National Games pi ka bayde ba ka jinglut jing sep hadu mentang nyimpat don ya ka ngi ke budget nomor mengongi pi kani dang di tangka initial stage te sin bang layo ke acceptance letter te hadin katani sa syong pada ya ka ba mengongi pi ki babun ki komiti ni hapan serap kan sedon ka budget komiti ru bangin sepek ya ka jinglut jing sep ngimpat bu taring ngimpat bu benai dari lada de bangiyo ya ka acceptance letter tembun ni dang persang la kumno haki ki early 2027 ki benai ki ba kama